U susret sreći, prijatelji, vi, vaš sin, ćerka, unuka i sve vaše generacije dobit ćete nalog za zakazivanje posla na vratima. Zato otvorite mobilni, idite na besplatnu web stranicu www.oneworldone.com, registrirajte se besplatno i zabilježite registracioni broj. Minimalna plata za taj posao je da do kraja života dobijate svoju dopadljivu hranu po potrebi. Dalje, čist vazduh i voda, komforno mesto za život, zdravstvena zaštita i obrazovanje i sve ostale potrebe. Globalno zagrijavanje će se smanjiti prema našim potrebama. Ostale promjene u to vrijeme sve pustinje i morska voda vratit će se u 4004 faze prije Krista. Summit G20 2023 raspravlja o važnosti jedne zemlje, jedne porodice, jedne budućnosti. Nakon ovog uspjeha nisu potrebne brave za kuće. Da saznate više o njima, otvorite YouTube, idite na Adhibar englesku epizodu od 1 do 6 ukupno 10 minuta na 40 jezika, vaš PMJF, Lav, Agila Ulaga Adhibar Samraja Adibadhi Samrat Ashoga Chakravarti Raja Kolan. Internacionalni član Lions klubova od 1081 i predsjedavajući distrikta One World One porodice, od 2007. Hvala sa www.adhibar.org.